umthamo o80 rand about 10 ubiza ngokuthi umthamo lonto angithi phela nobamba ngaloko isho elimhlophe njengophela u3200 lona plus uhola impatient ukusho uhola 5000 iningi lo mali ucheap kakhulu wena ucheap kakhulu wena sekunika u80 rand ngosuku umuntu mina ngabe ngamqashela ngimnika u300 because of una 60 izinto kade zenziwa amanye amadodo uyisabile ibreakfast yami eGarden Court ayiwona 80 rand just ibreakfast mingiya ku breakfast angihambi ngedwa sihamba sibe u2 wena ngikunika imali engayidli nange breakfast ngikunika imali izolo kade ngise Elangeni Hotel 450 rand umuntu emunye bese u3 bese bekuyimina umunye umsebenzi wami ozongiphakela umageba nalo ngeke ngikwazi ukudisclose bese u3 sidla nje ebusuku ngeke wena uyenze lento because akunento oyisabayo kunezinto oyisabayo mina angisabi kwaphoqa isimo lana kwaphoqa ukuthi ngiyelisuthu ebusuku ngathatha usibarami ngoba as an exchange driver kufuze ngiye ebusuku mengisuka elisuthu straight ngiya eJohannesburg ngakwenza konke lokho because if usuthathe le decision ukuthi hayi okwenzeka kwenzeke but angeke ngize ngife ngimile ufuna ngife ngigijima ya engisho ukuthi sizokunika lezi zinto but inkinga ukuthi uyasaba and njengoba usaba nje kuzokwenza ukuthi wena ugcina usebenzela thina esingasabanga uzogcina udrivela thina esingasabanga uzogcina upraise thina esingasabanga. This is Babu Dr. Bowes Botshalo mfana umhleja kahle umzulu amancane.